Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian. Siak ni Manong Jun, siak met ni Ama, da Committee for the Giduo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, akin sa ti mabilang nga po, iti bulan di Setyembre, kaya siyempre, at di kami manan, dagiti pagayam yung katropang June Seriales together with katropang John Mark Pastor. para iti talo nga oras po nga programa, ang kayakayatan unay dagiti pada tayo nga Ilocano. Siyempre, ito lang iti programa nga live show iti Ilocano song po dito lang tangatang, and I guess this is the first time iti rugyanta ti ag programa ti radyo, and aksasarunutan nga agla live stream via Facebook, YouTube, etc. But still officially that iti na-launch iti nga taon nga iti 2014 sa iti damdamo ta kita manong nga tawonan. Sa nga po nga taon ta nga dito tangatangan. 15 minus 16. 14, 15, 16 kasi pati DJ KPRP, DJ Hawaii kat nag-programa ta. Anyway nga ro, join us. Anyaman na po tiraramitin nyo ito ta. Ginana na kayo, agplan-plan dya. Mangmangal daw. DJ agita dita biyahe apo ako, alagaluhat kayo. Nagyapo daw, nagita data palingki. Nagitaglalako, apo sabi ko mataado tinalakwan yun. One. Nagita dita taltalon, nga siyempre manarimanti pa nag-aapit itata. Ado ti manong nga ti presyo ti pagay. Kung nga manong nga ti presyo tatan. I-chat man kada kami abot anong bumi. Okay, kat dandani kami mo ta nagpaapit. Paglaki din ta nasaya ati panawan. Anyway, good afternoon kada kita ay ayan, kada kita ay manarimaan na po ang bubuhat ito Facebook, YouTube. Good afternoon kada kayo for your request and dedication. Mabalin nyo met abot agdirekta nga agimensahe dito numero me 0905 808-1259. Wala tumawag kayo, apo. Tumawag na DJ 0905-808-1259. ay ako na tumawag na DJ Fire Station. Okay, hanga nasa limuot, hanga na lamiis DJ Tinga. Iti temperatura dito ay Pilipinas, ito ay amit tapo kat kasanang mamuan
Weather. Kadagiti weather. Ito di parang no ka. 31 31 degrees. degrees. Ayan. Naragsak nga Aldo Domingo. Kuna na ni Bayaw Joseph. Kuna na ni Cherry Lou Garanes. Gandang tanghali, binabati ko po ang De La Cruz family dito sa Barangay 1 in Barcadero, Jones, Isabela. And Tirso Baisa, shout out to Carlo, Harold, Ising, and Luz Baisa of Mid-Sayap, North Cotabato. Wow. Mid-Sayap. Mid-Sayap pa naman. Jovi Buya, hello. And Nembagnal daw, katropa from Ivan Lorenzo. Exciting. Thank you so much sa our first piece nga ron. Lupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bukbugayo. Nunang isit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, ukol, ukol. Nuna tangken jay bukel, ay niyog dayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ipong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikog dayta. No mapis it a bukel, ampas dayta. No kuribet-bet a bukel, pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel, mungay dayta. Sana yan. No nauneg a bukel, mani dayta. Good afternoon to Kapsa Charity Lianes of Porterville, California. Congrats to Charm. Yeah. For another award. Ano yan? Advanced college? Yeah. Naglaing nga yan. Lupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bukbugayo. Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, ukol, ukol. Nuna tangken jay bukel, ay niyog dayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ipong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikog dayta. No mapis it a bukel, ampas dayta. Nagadompas di aso. Wow. No kuribet-bet a bukel, pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel, mungay dayta. Nasaan na yung mga? Nuna uneg a bukel, mani dayta. Ngem no sunggar a bukel, mungay dayta. Nuna uneg a bukel, mani dayta. Yan, dati ko na lagi jay mabubuya dita Facebook reel ang bagay na tumatayo na walang paa.
Aris Mungay. Okay, ni Ading Novi Saldo of PPDO. Anak ko na. Na-miss ko makinig ng songs nyo, Idol. Pa-shoutout family Saldo kan Marcos dito Gamu. God bless and happy Sunday, Idol. Thank you. And very clear ang words Ilocano. New version na sa bukel ha. Hehehe. Ni Tirso Baisa. Actually, nagado iti versions ko to Ilocano. Nagado iti versions. Umang kanta, tada jay amok dito na masangon. Taagbirbirok mo't iti banag nga tumadar nga wansaka na. Ayan, nata kami manan Sir June and Sir JM na yung bangal daw yung mga ngadwa dito station TXFM. Nakikinig po kami dito sa bahay kasama si Joy Mabuhay XFM Santiago City. Exciting! Yes. From Josie Bareng Milyare. Yeah. Okay, ngarod. At this point, kaya aming pagyamanan da kitay sponsors, of course. First on the list, iti Yes to Health. Well, Yes to Health pala. Yes to Health. Pakagatangan da kitay produkto apo iti Santon. Kas kuma iti Santon Plus Herbal Soap. Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature Soya Coffee. Turbo Dietary Supplement for Men. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee and Santon Herbal Tea para katagiti diabetic. Okay, at po iti libre nga consultation kada kitay dati marikrik na sa Jai Yes to Health Wellness Center nga masarakan sa Jai Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City. Asidegti, bagong Unisan parking lot. Yan. Okay, and for more information, da kayo apong maki-appointment Check kanila. up siya. Agpa-sick up kayo. Tumawag lang iti telepono number 0910-018-7529. Yes, and look for John Mark Pastor. Kinaman na mabiro. Kinaman na mabiro kayo. Siyempre, adijilat na ni Doc Ned. Yan, Doc Ned Castro. To attend to your needs. Ano man na di machine da nga ERDK machine. ERDK de jay wen. Ibagan ano agasawa ka pa weno sa anin. Ayan, sir, katropang chano, pigsaman pa basit volume tayo. Abaya. Basit lang. Hindi pumapalo kasi doon sa steer kwan. Okay. Yan, okay na yan. Yan. Alam mo si John Mark, may kwan yan eh. May monitor na sarili. Hanapin ko na ng Kabsat Nelly Mariano. Hello, Karuba. And naimbagal daw yung Karuba from Gali Cortez. Yes. Okay, ngarod, nagaduti NRR Glok balong. Kinantaman, dati makantatad to'y aside from DJ, may isa nga insagana ta. Okay, let us say. Anyway, for your request and dedication, apo, ulitak, i-comment yung laang. Nanyo tika yung nga mga gan, nga man-mano nga sonata. Nga dati ka na yun, medyo makauma mo no kwa na. Dati man, tiraan naman. Dati nga sonata balong. Wow! Para kinikap sa Nelly, Mariano, and Richard. Kasunod kayo ni Apong Tisyang. Ay ka, doon na, palsi dahil dyan. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulder, all the tears that shine, Stars. just like the night when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with the memory. I wish I may, I wish I have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon.
and half of this world. So many souls are waiting inside, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon, under the lover's moon. Yan, hi, good PM. Pagrit nga po ang Takaban family. Kanana ni Mirasol Takaban. And hello, Ma'am Avel. She's watching Yes, J, Facebook. Kaya kita pala nina ng apel dito nga sunata. Lover's Moon ta. Iti nagsara ta kinini ng kukuha. Nasip ngut. Ayan. Okay, anan ko na ading novi. Pa-request man idol tikan tayo nga pitaka. Pitaka. Aha. Talaga mo ta. Yan, hello Karuba watching from La Jolla, dati siguro, California. Yan, thank you kano wala ng Tinelli Mariano, and good afternoon from Ma'am Mary Rose Bruno. Yan, good afternoon. And bagal daw amin na Karuba, paikanta man dyan. When I'm gone, will you take good care of everything? Unahin ta di pitaka ta. Amo nga kaya tam wala dito nga pitaka kat. Okay, nga rod. Para kata kitay naku, double meaning. Anyway, para kata kitay mahilig ti pitaka. Okay, ito yan. Shout out po from Rizal Kalinga, from Krisha May Baruzo. Apay ading anya tasaksak luten, ikaman mapilit-pilitin. Pagpagpagem sa mo ikaut-kaut, pasaray inka irito-rito. May sa abigat asinirit da ka, nasdaaw kang tilangana. Nagbutengkit din ayaday takita na, ngem nangisip mek ngarod itilaw-law na. Alwadam o ading baka makita na, taam amuyem itiyag sapa. Tunggal bigat na ingkakit kikaen, tapitakam na silen. Pitaka dayta, nagmayat din dayta nailangana. Nagabot nagpisi dayta tengana, tapitakam na basa. Pitaka dayta, nagmayat din dayta nailangana. Nagabot nagpisi dayta tengana, tapitakam na basa. May sa abigat asinirit da ka, nasdaaw kang tilangana. Nagbutengkit din ayaday takita na, ngem nangisip mek ngarod itilaw-law na. Alwadam o ading baka makita da, taam amuyem itiyag sapa. Tunggal bigat nga ingkakit kikaen, tapitakam na silen. Pitaka dayta,
Nagmayat-kit din day tanay langana, nagabot nagpisi day tatengana, tapitakaman na basa. Pitaka dayta, nagmayat-kit din day tanay langana, nagabot nagpisi day tatengana, tapitakaman na basa. Okay, that's the post requested by adding Ma'am Novi Saudo. yan, of Provincial Planning and Development Office nga ano nga ta, agpapa-submit. Awang pa mo isa pa-submit ng report actually. Yeah. Okay, sige mo, matandaan ng mga taga-Provincial Assessor's Office. Ni Provincial Assessor, siyempre. Retire. Made da Barbaro, Okay, sino dyan barbaro? ni Ma'am Zenny Gabriel. Wow. Okay, say hi to her. Dati nga OIC tatagat full-fledged siya. Wow. Full-fledged siya. Provincial Assessor. Oo. Assistant man ni Ma'am Yulma na kita. Po, kabisado. Pa yung kabisado. Kaya umuwi na ka office day mag-evaluate da. Wow, kaya lang na. Evaluate. Okay. Papa, yung tax mapping da sir nga Joey, masiddo na kita. Akin dyan nag-isuro kong katiko. Ito AutoCAD. AutoCAD. Wawan. Tax mapping division. Siya ka daksang gasot na tagi kaduan nga mamo di PPT o kukuha. Awanan. Retiran. Ang ida dumagapi mo sa yan. Ay, sos. Malagip ko lang unay di Nestor Salvador, something like that. Nga makita duma, siyempre, gaputa haang kung kaya ti kanay nga mapan di Kapitolyo, awan, di ka mamun. Nga ading novel lang di mamukon. Yan, shoutout po from Rizal, Santiago City, Isabela. Kalkalpas milang nagrepack iti chicharon, gano. Wow. Ni Dog Gamers. Anata nga chicharon, bulaklak. Wah, di pa kayo, kaya kami mga ramanan. Chicharon Dito nga baboy, chicharon. yeah. Good morning, Manong June and Shem. Greetings from Russia with love. Paragas po ng Tapno di Kamaila. Ayan, nagyaman. And agpatalastasan. So nga Rod, so nga kantaim ito, dahil kita po kalikaguman yung sonata. Kalpasan na po sa mga kumano palagi. For the meantime, Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian. Okay, we're back, Katropa, and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang po, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting, kat ko na nanikap sa Nilda de Leon. Hello, good afternoon, gayam kengka. Kuno na toxic at tatanaibor, and hello. Okay, hanlang nga si Kati Toxic, siya medyo feeling toxic ta. Speaking of mungay, nagado nga pagtubon ti taramidong, dito pa'y puun iti... My God, nasakit ako na sa niit lalo no. So nga iti imbaga nga pagpadumi kita tinaingpis laeng ta talaga nga nasakit ako nga masagsagiran iti t-shirt. Sorry. And agdo akpay kiti ninyo nga klase dito ita nangig ko tayo bigat ni Dr. Willie Ong. Nakita ti Facebook nga daldalan iso na ti may isang sakit nga awanen ti remedyo nan, some sort of cancer di uneg hindi ka muna nga parte di jay madi uni binuyat ang mas asiak na nagkutong ni Dr. Willie Ong, ni Doc Willie Ong yan kita man di doktor po yan may isang nalaing nga doktor nga
Dali nga mamagbaga kitang kat kurang latagayam no ited ni Apo dito nga sakit ka awan ti sinuon na. So daya dati fear ko dati bukol na basita. Kung na naman ibugat ko upon scrutinizing na talaga nga nangalapat yung magnifying lens, it's just at aramidong nga medyo sensitive nga mititang nga part iso nga nagbukol ko na. I hope so. Nakapatalastas lahat sa... Sino? Ay, may aten. Okay, ngaratan ako na ni... Amazing Grace Channel na yung pagngal daw yung sir. Kablawag mga namin kukumarek. Dito ilapaz, Kabatuan, Isabela. Ito'y kumareyo, Anita, Kabantak. Kung naman, tagay sa Mantibis Lak. Agiyaman, sir. Yes, okay. Matanon na kitang request for the meantime. At ay kalikaguman nini ng Avel, nga sonata, una Paul 1, When I'm Gone. Para katagitay, kaya na nga pumakada. Handa mapawilan. Something like that, titaray na dating nga sonata. Okay. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? When I'm gone, will you take out all the photograph? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. When I'm gone, I'll be thinking about you constantly, 'cause you're locked inside my memory from now on. And I know that we needed a time apart, but your love keeps pulling in my heart, pulling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me.
Da kami tika-text na iso nga madi na masangot at pindot ito. Yating ko, nawagan na no, dang no karga gigas ko, tama, 81 pesos. Karga nga rin ti awag di dyan. Ana? Laman. One lata. Yan, Okay. nagtingin iti panagpapugtong. Nga dagos? Ay, sige, tamtong nga ron. O sige nga rin. Anya di kaya mo, pugtawin no kwapay. Kantaan pa ito, English version na. Kumporme, Okay, sakbay nga pa Burka, pugtawin ito. mga lamanti, tanong na, karamagati karap ko. At ati nareglog ti Kalman, actually, kasano aya karigat iti agareglo, apo it will take a lot of time no agareglo kata ulit-ulit yung mga dinggan di kanta, sa amon tutuladin di instrumento na, may sa data, note by note, using a certain software iti computer, but you have to be knowledgeable apo iti keyboards, iti sounds iti keyboards, tapno matulad mo din yung may sa kanta, and that is how to make an arrangement. Ayan, iti Kalman, ken iti namin sing daw na nirogi ako nga inareglo dati nga sonata, and na-finalize ko lang tatay bigat kasi karigat apo ti agareglo iti may sa nga kanta, may sa laing kanta. So awan duado ang adda akigi ang alata di studio mi nga agareglo ti kinaado ti kanta, syempre masapol mo nga aramiden, and dagihan ko pa yung areglo hami nga mapapintas, okay, matugtugbi nga mga hanga matulad dagi instrument na yan. And ati tinalpas ko iti Kalman, and dinama ko kiniambak no kaya nakantaan na kaya nakanomad. So dingin yung harta po, and this is pang pitch ti babae ta, siyempre babae iti kwa ubing di nagkanta nga lalaki iti yan. Kat padasin ni John Mark. Anong taon na in record na dito? 16 years old di kinanti ni Robbie dito 16 years old, and talagang ba't nga kayat iti tattao idi may sa mo kadag dito martara idi nga dawi nga 7 nga tansan nga isukat ti poster da. Di ba? 7 nga tansan iti Pepsi, kasukat iti poster iti ato yan. Menudo. Si Daon niya. Yeah. Sikat mo na? Kabali. First part, sige, first part. Ladies and gentlemen. Ano, sikat yung may katwa. Ha? Gotta catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me, everything seems to be fine. Today you're not here, I'm so lonely, it's the waiting that driving me out of my mind. Don't know how I'll sing in that big city. Wow. How can I perform if you're not there? This will be the worst of all my journeys. The image of your face will follow me Everywhere I need your tender kisses, the feel of your hands you caress. Your perfume has me burning, my heart's yearning to touch you. I need you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it, I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Kita ang mga garasan, tanda na yung sumalat kasaranan na bayaw. Katawunan na dito.
nagtuway kanyang good. Yeah. Para may nga makakayatan natin nga sonata ni Kuya Joseph Agtarap. I need your tender kisses, the feel of your hands, your caress. Your perfume has me burning, my heart yearning to touch you and need you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Old songs lata. The best. I love you insan ka na. Agyaman kita abong siyempre parang yaw nga kayatan nyo launay iti performance iti 4 decade war. Of course, maragragsakan kami met. Siyempre, lalo kanya sa dagar areglo. Nagmet na kan areglo ka talagang bawal ti istorbo di studio. Iti umay lang di ta itugo na kape kasta karigat ti trabaho di jay. Up to midnight sa dirabin oras ang nalpasan nga kareglo. May isa lang nga kanta di jay. So imagine nyo ti kinaado na daytoy areglo me. Nagado ti kantami. Nagado nga oras sinay ibos ko nga areglo. And nalalakapik iti no maminsanan ti compose nga DJ agareglo kay iti existing song nga tultuladon ta. Tuladon nga klase nga gitara, is it steel, is it DNA, nagadong klase nylon kung kuno na jay Spanish guitar. Nagadong nga klase. Lucky Cory Antonio, nag-comment. Ni ate Lucky Cory Antonio. Yeah. When? Nembanggal daw yung Sir Jun and Sir JM. Kablog man jay duwa nga ag-birthday dito. Ikaroba mi, the floor ki istorya. Kaya siya kapintasan nga inanak ko nga ni Brian. Brian Agustin. Okay. From ate Lucky Cory. And Claribel Guzman. Nembanggal daw. Greet ko man namin nga taga Kimalabasan Norte. Request ko man tayo kanta nga Maulawak Mildred. And I want San Agustin ka na watching you. But guys, sir, have you ever seen the rain from Mary Ann Marville? And hello to DJ Lee and the De Leon. Good afternoon. Good afternoon, Sir DJ Lee. Yeah. Most of our song I crafted from your radio program, kapatid na Andy De Leon. Yes. Iso natin mga Oldies but goodies. Oldies but goodies. Sagijay hard to find songs. Apo, kang kantain mi dagita. Agita imang mangig ko kanyam dito programa. Okay. Napay. Yan, watching it, Chagi, sir. Shoutout man dita. Wala naman ni Reward Mabanta. Kasla inspirado ka unay nga kumansyon insan adan sa nakatiliw dita puso. Adita akong komenta. Ayan. Ana, ada request na pa eh. Awan sa? Ada request na dito. Inakita. May request ka ba? Ada request na dito. Ito tayo nakita. Wala. Yan, nagre-review kasi daw siya. Hindi siya na makapag ano. Pero nanonood daw siya. Yan, dami niyong views ngayon. Wala na. 52,000. Comment lang, pero wala siyang request eh. Ayun oh, good afternoon, sabi niya lang. Yun, sa taas ni Auntie Nelly Mariano. Ayan good afternoon lang. Good afternoon. Mati makapag-request na grab review. Kade. Okay. Marot, sige kasangarot. Hanapin na kaya pang request na dito. Have you ever seen the rain? Maula Mildred, Bislak. Bislak, agtaka. Close to You by the Carpenters. Teraan yung Close to You? Why do Sige man, pero kung di lyrics na ta, teraan man dito Close to You. dato mga tawag Baamba lang, baka na kita'y sigod nga ito. Kabisado kita'y pagkatan. Okay, oreta ka na yung damit nga ma-accommodate.
Close to You by The Carpenters is not on the list. Nabayag ta ngamin nga kinankanta dahil. Close to you. Why the stars falling from the sky? Ada di lyrics mo ta? Dali. Sige, tira man padasan. Close to You, close. Kaumat. So, Ang request naman karubati kas makita magyamanak from Josie Tibugalyon Norte, Ramon. sa ate close to yung magpaisa dito. Ano ate orasan? 12:54. Yan. Okay nga Rod, as requested. Wow. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they want to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the boys in town, girls pala, follow you all around. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled dust in your head of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Yeah. Just like me, they long to be close to you. Ano ba? Second voice mo? Close to you. Sino ba? Second voice na lang ako. Close to you. Close to you. Close to you. Yan, actually, ate sinauni bayaw Joseph tatay nga, kaano mo nga yung mama mo deta insan. Sagot kunti kape dito yung sakpente maumak hindi nga mangyam amo. Nagado na yam amo kata kayo. Nagsangga sa ta. Anda magkatunusan. Okay.
Anyway, keep on searching. Te importante, masarakam, dajay kabatugamon, dajay kapkap nukam, dajay talagang may paka mo, iti kinalaing mo. Kinalalakim, okay. Ada mo dagay nasasayaan nga nakit-kita tayo, di ba? But they are too good. They are too good. Sabi true. Ang kasla iti pagbalinam ka sunod-sunuran kang tulang nga puti kina sayaat da kasla kasjay. Anyway, adaking ka nga mang feeling as long as naragsak ka ba lang. Da kami lata. Okay. Mapagpalang umaga po Kuya Jun at GM para guys manang pasayawa koday. Salamat from Meljo. Talaga nga favorite na ito ni Meljo de Corpus. Okay, kansyon ang tadamdama data. Kalpasan ti sumag mamano palagi pa. William. Ayan. At susubli kami nga dagos sa awan na po ti awan ti patalastas da. Kasla na ibusan da ti patalastas. Anyway, Baldonado, Rona Joy, good afternoon. Mga sir ko na. Master B Official, walang audio po. Meron na, meron. Okay, usually ginagawa ko po yan kapag commercial dito sa radio. Kataon lang na walang nakapasok. Okay, alawatan dito may isang tawag. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Mr. Kadagiti mo. Kumusta? Dahil po, tutudo dito barangay ni June. Ano nga barangay? Barangay, nakalma dito sa Lizen. Nakalma, hanggang ang nakalma daytan. Nalubo. Dumutan. Nalubo siguro totan. Sir June, nagpintas dalan nito. Ay, okay. Pagyamanan tayo nga rin, nasaya ti dalan. Sino makinaramid? Siyempre, ni Mayor Mi dito, Sir June. Okay. Ken, bagla nga pagbilagan ti mais, no kastoy, nga panawan. Sir, Sige nga rin, kumablao ka, nakabsat. una sa amin, Sir, kablawan kay Manisina natudo nga malimyo. Kastamit amin dagiti gagayim ko lang tanta nagrigat signal ko to, Sir June. Tapos, iti nagiti gagayim ko. Kung may nagana ni daamin ta Matudan. nagrigat signal.
Sige, sige nga ron. Kunatan, special natan kini papalagpon, Sir Jun. Request na kon, Sir Jun. Ana. Si Adda kon biyag ko nalpasin, Sir Jun. Matipay. DJ Man, Sir Jun. Sige nga ron. Okay, thank you so much for calling. Okay, at dapat tawag ni Kabs at Alice at tayo. Si Kaman dito mawag balong dito sa cellphone mo. Mama Alice. Alice. Guwo. Baka ano na Alice. nanya relationship na kini Sheila. Okay, dito yung at YouTube. Best in cafe kayo talaga, sir. Kung na when? Pero we are... Dati na Mama Alice. Ayun. Apay, pukaw-pukaw kayo ulit. Apay, bigat. Ay, at istasyon. When? Agpukaw-pukaw da. Hanga si kami. When? Ay, istasyon. One. Kumablaw ka ma'am. Happy birthday ko, teacher ko ni Mrs. Janet Talorson Basig. Aha. Happy birthday, 50th birthday. Po, grand celebration nga ro tayo ta. Pa-request man, DJ kanta ni Sergio Mendes nga I'm never gonna say goodbye. Day. Katawan niyo kung akong gano'n. I'm never gonna say goodbye. Kasday. Kaya. Temo lang ka, di kanta ni. Ulit ko na yung ngamen. Di sila baliak ko. Juan, sa Bali. Sige, amta research mo dito ang kanta ni Sergio Mendes. Paborito ko DJ Idol. Okay. Thank you for calling. Okay. And kung ano ni Kabsat, Maribel and Jason. Hello, Manong June and John Mark. Happy blessed Sunday. It's Jason and Maribel guys from watching from Salinas, California. Yan. Magpay isulat at nagkablao